Reka tubifurize gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo. Ubu ni Clever Bemba nigarukiye, ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru adasanzwe. Indege ya FARDC imaze kuraswa kano kanya, muraje namwe ubwanyu ngo mubyiyumvire, ariko abari muri groupe Intare Official muraza munabibona n'ubundi kuko ntabwo turi buze kubishyiraho, ariko murabyiyumvira. Ruvunge yamaze kuba tombe, yamaze gufatwa n'intare za Sarambwe muri aka kanya. Ni ukuvuga ngo ni igice ndaza kubisobanuraho uburyo hari hinjiriwe, intare za Sarambwe ziragenda zinjiramo, ndetse abasirikare barenga 100 barapfa, abandi barenga 100 n'ubundi baza gufatwa matekwa n'intare za Sarambwe. Abo ni Abarundi. Uburundi nubwo bukomeje kohereza abasirikare, nagiye mbona ibikamyo byinshi muri groupe Intare Official, mwagiye mubabona ibikamyo byinshi by'abasirikari b'Abarundi bari kuza gukomeza kwiyahura hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nshimire Afande Rugabo na Afande Gakufe, abantu bagiye babona intare za Sarambwe zambuka imigezi. Yego, abari muri groupe Intare Official mwagiye mubibona, ariko noneho turaza no kugaruka n'ubundi mu gufungwa kwa bamwe mu bajenerali bo muri FARDC bari hano muri Kinshasa, bavuga ko ibice hariya muri Goma n'ahandi aribo babitanze. Ruvunge rero turaje ngo tubirebere hamwe, ariko mbere ya byose reka tumanze twakumva ibi bivugwa hariya muri Ruvunge, aho FARDC bo ubwabo ibyo batangaza mu ifatwa rya Ruvunge. Bo ubwabo nabo bafite ibyo batangaza hariya mu ifatwa rya Ruvunge. Nagiraga ngo rero n'ubundi noneho mwumve abo bakatanyama uko bo babyivugira, niba ari katanyama, niba ari wazalendo, namwe mubyumve, mbese namwe mubyumve kugira ngo mutavuga ati ngo ni amakuru ya Clever Bemba, ahubwo ndashaka kugira ngo mwebwe ubwanyu mubyiyumvire. Vitu vinaharibika huko, vitu vinaharibika kwa rafiki yangu. FARDC inaingiza M23 mu Ruvunge. Ahangaha rero aravuga ati ngo bantu banje ngo ibintu birangiritse, ibintu biraharibitse, ngo FARDC ngo yinjije M23 muri Ruvunge. Ubu rero uyu birumvikana ko bishoboka kuba ari muzalendo ubivuga ati M23, ati FARDC yinjije M23 muri Ruvunge. Urumva ko ano makuru biravugwa ko buriya uyu nguyu bivuga ni umuzalendo. FARDC yaingiza M23. FARDC yinjije M23. Ashaingiza kabisa, ashaingiza M23 tena, anaingia kwa wingi mpaka wasatufungia njia kuna kutoka Ruvunge. Ahangaha aravuga ati ngo General Kiviri ngo yinjije ngo M23 ngo yabinjije muri Ruvunge, ngo kandi ngo binjiye ari benshi, ngo noneho ngo natwe ngo nta nubwo dufite uburyo bwo kuva muri Ruvunge. Wumve basa tufungia njia, ngo badufungiye inzira, vipande vishuke ni kutukamata kamba ndani, ngo uko biza kugenda kose ngo baraza kudufata amatekwa. Barabivuga ati ngo baraza kudufata amatekwa, ngo M23 yaza kudufata amatekwa, ngo ikiri kubudukore ngo ni ukudukubita ikamba, ngo baradutera ikamba, ngo nta kundi, ngo ni kamba ndani. Ndio inabakia na siasa politiki, tutapambana vipande vishuke, lazima tutobole tu, tupigane na adui. Hivi Ruvunge shakuwa tuombe frema. Ngo Ruvunge amaze kuba tombe, ngo bipande bishuke, ngo turagerageza ngo kurwana, ngo turebe ngo twakwivanamo, ngo ariko ngo ikigaragara nuko ngo M23 iri budutobore. Ariko bakavuga ati ngo watanze uriya mujyi wa Ruvunge ngo ni General Kiviri. Mwabantu mwe amakuru nagiye mbabwira ati mu minsi mike rwose Uvira irabamaze kuba tombe, mujye mubyumva kandi munabyemere kuko mbabwira ibyo ukuri, mbabwira amakuru y'ukuri, amakuru nyayo, amakuru y'ukuri. Ejo bundi koko twe twanagiye tubivugaho, tuvuga ati ngo Uvira yamaze kuba tombe. Sorry, mumbabarire, babwira ngo Ruvunge yamaze kuba tombe, vuga ari za Katogota. Mwabikurikiranye wenda numvishe n'umunyamakuru uriya Claude twakoranaga ku Anda TV abisobanura, yari amakuru twamaze kumenya ziriya operation zakorewe hariya muri Ruvunge. Intare za Sarambwe ziragenda zinjiramo, special force special ya M23 iragenda ikorera operation idasanzwe
FDNB irabakeba irongera irabakeba, irangije yisubirira inyuma. Iriya misozi ikikije hariya Ruvungi, muri ya misozi yose yo hejuru irimo ma 23 kandi yari irimo ma 23. Nuko ngo igice gisigaye twavuga ko ari igice kitari kinini, ari kiriya ari kwerekera hariya muri za Sange, ukomeza ubundi intare za Sarambwe zinjira he, zinjira zigera Uvira. Yari breaking news rwose babwira kuri bino bya Uvira. Reka nze noneho nze mbereke ko intare za Sarambwe n'Amadubu ntabwo baje gukina, ntabwo baje gukina. Hano rero saa 3 za mu gitondo Katogota irakonto guhera saa 3 za mu gitondo, donc ndavuga amakuru saa 3 za mu gitondo Katogota kontrolwa na Alliance Fleuve Congo ma 23, Rubarika iri gukontororwa na ma 23, Ruvungi kano kanya iri gukontororwa na ma 23 ikuyemo FRDC, Abarundi ndetse na Wazalendo. Nukuvuga ngo agace bita Kanganiro ndetse n'akandi gace ka Ruvungi uri kwerekera Sange, ako gace karimo Wazalendo bari kwirukana FRDC n'Abarundi. Abaturage benshi bavuye Ruvungi bari bahungiye Sange, abari bari Sange bamaze kwerekera Uvira. Nuko ngo Sange nta baturage bakirimo, kuko nta buryo bwo kuba bakwambuka ngo bajye hakurya mu Burundi, mu gihe Uburundi bwamaze gufunga imipaka, buvuga ko nta muturage wo Kongo ugomba kwambuka, ngo kubera ko abadede cyangwa FDNB ndetse n'imbonerakure nabo bashobora kuza kwambuka, na Wazalendo bakambuka, FRDC bakambuka, ahubwo bashaka kugira ngo bahere hakurya, nihagire ubahungiraho, nihagire FDNB wongera kugaruka, nihagire mbonerakure umuzalendo wambuka. Angaha kawenda tuze kuri ino ndege irashwe, abasirikari batwirwaneho barashe indege ikomeye ya gisirikare ya FRDC yo mu bwoko bwa kajugujugu, nta nubwo ari Sokoyi, ni imwe mu helicopter. Yaza kuyishyira muri groupe y'Intare official, maza nta nayishyiramo, ariko maza mbonye isa niyagezemo. Kajugu amakuru yizewe agaragaza ko ino ndege yarashwe igatakaza equilibre, ubundi ikajya kugwa. Zari indege ebyiri ziri kuza kurasa, ariko imwe irarashwe, iyindi iracyazunguruka aho hafi, biragaragara ko nayo mu kanya ishobora kuza kuraswa. Reka noneho nayo nabyo tubyumve uburyo abaturage bashungereye hariya, wenda abari muri groupe Intare official bo barajya banabibona. Le 6 siku ya 6 nawaza muko naona ile helikopteri iko nazunguka kule, tuko katika kijiji cha Yungu. Ile na helikopteri ilikuwa mbili, moja ilianguka pale mumai inazama, balikuwa mkupita, moja ikanguka mumai pale inazama, ndo naona ile ingine iko nazunguka pale hivi. Watu bako hapa mingi bako na shangilia, isi helikopteri inazama, ishazama pale kabisa. Ingine moja ndo ile pale inazunguka pale. Le 6 leo Desembre 2025, batu tuko hapa tuko na shangilia gisi helikopteri ilizama mumai. Atuyui ilitoka wapi, ilikuwa natoka ngambo za huko Mauvira. Aba rero ni abaturage nabo ntabwo umuntu yabarenganya, kuko bari bari kubona indege ebyiri zose kandi zari zisa naho zari ziri hariya mu mirwano muri iriya kote ya hariya za Uvira, babona zivuye muri za Plaine de Ruzizi, izindi zizamuka hejuru muri ho plateau na moye plateau. Ariko uko zari ebyiri, imwe ndahamya ko wenda abantu baraza kubona n'ifoto
n'ifoto y'ukuntu iri gushya, iza gutakaza ekilibre kuko yaje kuraswa n'intare za Sarambwe. Imaze kuraswa n'intare za Sarambwe zifatanyije n'amadubu, iza gutakaza ekilibre, niho yagiye kwijugunya hariya muri lake Tanganyika, irazama, donc irarohama, iragenda yinjira hasi ku butaka. Iriya yindi rero yakomezaga izunguruka hejuru yayo, igerageza kugira ngo barebe niba wenda bari abantu bari bayirimo wenda hari uwarokoka, ariko ikigaragara nuko nta wigeze n'umwe arokokera muri iriya ndege ya gisirikari yari yaje kurasa hariya muri doke mu bice bikontororwa na M23 ndetse na Twirwaneho, iriya huriro rya Alliance Fleuve Congo ibice ririmo. Uri kumva ko ibintu bikomeje kuba bibi, ibintu bikomeje kwangirika muri kiriya gice rwose. Ubona ko Wazalendo bamaze gucika intege. Wazalendo baravuga ati FRDC igihe cyose niyo iri gutanga ibice, ariko ikigaragara nuko buriya naba FRDC nabo bajye bareka gushaka kugira ute, burya nabo sibo kandi ngo nkaya ngo buriye mu byizi mukwe ngo ntako abatagize, nabo rero ntako abatagize. Nubwo Wazalendo ni abantu barwana kiginga, ni abantu batarwana n'ikinyamwuga, bapfa kugenda bagahubuka, bapfa kugenda uko biboneye, bagapfa gukora ibyo bashatse batazi ngo bari mu biki. Ikigaragara rero cyane nuko Wazalendo bo bakomeje kwijundika, bakavuga ko FRDC ariyo iri gutanga ibice. Murabizi ko abafisa menshi muri FRDC yagiye afungwa, ayandi akagirirwa nabi ndetse n'abandi bagapfa. Igihe tuzakora ikiganiro rwose turebera hamwe abantu bajenero bakomoka muri Est amaze gupfa, abakiriho, abari muri za Kinshasa, abari baroheje kwiga mu bijyanye n'ibya gisirikare mu mahanga, uko byagiye bagendekera. Ariko noneho ukabona ko bari abacivili bavuga ko yigeze kuba muri RCD Goma, bivugitse ko nawe ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye. Mbere yo kugira ibindi wenda ngarukaho, reka manze nagaruka kuri no nkuru ya bano bajenerali n'ubundi bafashwe bafunzwe ahangaha muri Kinshasa. Hano ngo ni ba bandi bari hariya muri Goma, abana bakatiye rwose. Ibi ngibi urabona ko Kinshasa nta muzaha, nta mukino wifite. Hano ngo babasaza, ngo ba bandi baduherezaga amavideo hano muri Goma ari kutubwira ngo niduhumure ngo nta nicyo turi buze kuba, birukanse umujyi wa Goma nabo barafashwe. Ngo ni abaofisiye militaire abaofisiye bane, ofisiye superieur za FRDC na za polisi, harimo uwitwa General Dani Yagba na General Papi Mobenzo, commissaire divisionnaire Edi Ntumba na Jean Lipopo yari guverineri wungirije, Peter Chirimwami wa undi wapfuye. Anga baravuga bati baje kubagambanira, babagambanira bavuga ko aribo batanze umujyi wa Goma, ngo ndetse ngo bakaza no gutanga amabanga bakabwira M23 uburyo iri buze kwinjira mu mujyi. Ati nibo babitanze, ngo ndetse bakanabarega ko batakaje imbunda, kupoteza mangirika, ndetse bakaza no gutanga ya Sokoyi M23 yafatiye no ku kibuga cy'indege cya Goma. Ya Sokoyi nayo ishobora kuba mu kanya ishobora kuza mu kazi, nibatangaze rwose ya Sokoyi mushobora kuyibona iri mu kazi rwose. Kuko intare za Sarambwe n'ubundi nazo zitangiye gukoresha indege, za ndege rwose nababwiye ko bazanye abamekanisiye, abatekinisiye bo kugira ngo bazirepare. Ubu ngubu nemeza ko batangiye kuzirepara, zikaba zigiye kwinjira mu kazi. Bakavuga ko batakaje imbunda nyinshi,
ndetse bakaza no gutakaza indege, ndetse bakaza no gutakaza amamodoka, ndetse n'ibishare de komba, akaba ari byo biri guha imbaraga M23, ikaba iri gukubita, ikaba iri gusekagura ba wazalendo. Uwitwa Jean Popo bamukatiye gufungwa amezi 36. Amezi 36 buriya imyaka ingahe? 3. General Edi Ntumba bamukatiye gufungwa amezi 24, buriya imyaka 2. Naho bano ba General Dani Yangba na Papi Mobenzo bakatirwa gufungwa amezi 12 n'umwaka umwe. Aba bose ngo bagambaniye igihugu ndetse batakaza n'ibikoresho bya gisirikare, ndetse baza no kubwira mama 23 amabanga y'urugamba. Ati nibyo ngibyo rwose bari kuzira, none bakaba banakatiwe igihe cyo gufungwa batitaye ngo bakoreye igihugu. Segeti ntagira ishimo, iyo afata nk'abamasunzu yari yarashyize imbere ubundi akabazirika, bariya bose baba bazi ko bo ari iki. Ati namwe ntacyo muri cyo, mugomba namwe kurya ikamba mukarya umugozi. Kumva ko nabo ikamba barayiriye, bagiye gufungwa. Sinzi niba bagiye kuryozwa ibyo bakoze, niba bigiye kugenda ute. Bantu banjye rwose ibyo byo nimubimbwire. Gusa icyo twavuga kimwe, bihangane ibibabayeho, ariko reka nsome n'ino nkuru yibumvishe. Ino nama iri kubera Cibitoki, amakuru aturuka mu ntara ya Cibitoki ni mu Burundi aravuga ko musitanteri w'iyi ntara wari umuntu ukomeye, na Generoza Eloge yatumije inama y'ingenzi yihutirwa mu gihe imirwano ikomeje gukara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama irabera muri zone ya Rukana, ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 6 z'ukwezi kwa 12 2025. Iyowe na musitanteri, aho ihuriramo abaturage bo mu gace ka Rukana begereye umupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, havugwa imirwano ikaza hagati y'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo FDNB y'u Burundi, FDL na Wazalendo barwana n'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23. Iyi nama yaturutse ku mpungenge z'umutekano w'abaturage nyuma y'uko ku munsi wabanje ibisasu bivuye muri Kongo byaguye ku butaka bw'u Burundi mu Rugombo bigahitana umwana muto. Andi makuru yizewe avuga ko ingabo z'u Burundi zakomeje kurasa ibisasu bikomeye ku butaka bwa Kongo kuri uyu wa gatandatu. Byibuze ibisasu bine bimaze kuraswa, bibiri muri ibyo bikagwa ahitwa Murengezi, aho byangirije amazu y'abaturage, mu gihe ibindi byaguye muri Paruwasi Gatolika byangiriza inyubako ya kiliziya. Iyo nama ije mu gihe abaturage bo mu nkengero z'umupaka bari mu bwigunge n'impungenge z'umutekano ku bw'iyo mirwano ikomeje kwambukiranya imipaka yombi. Ugomba ko Uburundi nabwo navuga ko butorohewe muri kino gihe, imirwano isa naho ikomeje gukara ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ugomba ko Uburundi nabwo buriho neza
mu gihe binavugwa ko ari abafatanyabikorwa mu guhungabanya umutekano w'abaturage ahangaha iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rwose ntabwo biza koroha. Hano ndabona nino nkuru y'umujyi wo muri teritwari ya Uvira, naho ndabona ko ahangaha naho kaneye kuri kino kinyamakuru ndabona basa n'ababivuzeho. Ni mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki ya 6 umutware wa CFRB Kongo wa turwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwemeje ko bwafashe burundu umujyi wa Ruvungi, umwe mu duce dufite akamaro kanini mu birebana n'umutekano muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umwe mu basirikare bari wa CFRB Kongo wavuganye n'ibinyamakuru yagize ati ubu tuvugana turi imbere mu mujyi wa Ruvungi twawufashe budasubirwaho. Namaze no kubyumvira uburyo bazarenda ubundi babyivugiraga. Ruvungi mu birometero birenga 60 uvuye mu mujyi wa Uvira, 60 hafi y'umupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ni agace gafite uruhare runini mu ngenzura ry'imihanda y'ubucuruzi mu kwinjiza mu misozi y'umurenge. Undi muturage wo muri ako gace nawe yemeje aya makuru agira ati Ruvungi yafashwe saa 5 n'igice. Saa 5 n'igice no yabashije gufatwa mu gihe saa 3 n'igice saa 3 ya Ruvungi yari kiri mu maboko ya Wazalendo, ariko akaba kirimo Wazalendo n'ubundi benshi batari bavamo. Ifatwa rya Ruvungi ribaye nyuma y'imirwano ikomeye imaze iminsi irenga 4 iberamo imirwano cyane cyane mu cyo bya Rubarika no mu nkengero zayo. Iyi mirwano yasize ingabo za FARDC zo ku ruhande rwa Wazalendo, iz'Uburundi ndetse n'abarwanyi ba FDLR zisubijwe inyuma mu buryo bukaze. Kwigarura Ruvungi bivuga ko kuba intambwe ikomeye ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23, kuko ari agace gafatwa gafasha mu kugenzura inzira z'ingenzi haba iz'ubucuruzi cyangwa iza gisirikari, ndetse kakaba kabaye inkomoko y'ingamba za leta ya Kongo mu ntambara yo mu kibaya cya Ruzizi. Ifatwa ry'uyu mujyi rishyira Alliance Fleuve Congo 23 mu mwanya mwiza mu mugambi wo kwagura ibice bari bamaze iminsi bigarurira mu kibaya cya Ruzizi. Gusa hakomeje kwibazwa uko leta Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bo mu karere bashobora kugerageza kwisubiza aka gace kabavuye mu maboko. Kugeza ubu umwuka w'amahoro mu bice bya Uvira na Ujombo uragenda ukomeza kuba muke, mu gihe umushyamirane hagati y'impande zihanganye ukomeje gufata indi ntera. Tunibuke ko yaba na Wazalendo nabo ubwabo bakomeje kujya basubiranamo. Bakuzi Binare Official rero reka tubashimire, mbifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu n'ubundi nakagaruka mukanya turabazanira andi makuru n'ubundi agezweho. Ciao ciao.